tulisema kwamba kanisa haiko fasi ya kupigania vita. Ndio tulisema mai juma yenye ilipitaka. Lakini leo tunakuja tena kukusema kanisa imeharibika kutokana na viongozi vya kanisa. Ndio leo tunakuja. Maana kanisa inaharibika. Nini kanisa inaharibika? Kanisa inaharibika kutokana na babosi wenye kwa makanisani. Ndio kukuwa na bosi mkanisa yako probleme ni mzuri na ni amina. Vraiment ni furaha sana tu parce que batasapoti injili yenye watumishi wa Mungu yenye wako nafanya. Lakini probleme makuta zenye babosi wako nazo ziko munjia yenye kwa ya mzuri. Unasikia? Pasteri omwe atenge mukristo mwenye anatukana mtu wala mwenye anatombokea mtu, omwe amutenge, lakini aache bosi mwenye kwa kufanya njia ya mubaya mena na soutenir injili. Kwa nini leo na kazi ya Mungu leo iko na kufa? Na ndo maana uko na mkanisa mingi batu kwa korogana bako na gombara. Ni nini? Ni zile pesa zenye babosi yuko soutenir ba pasteur, lakini tu bosi akifanya zambi wala akifanya kosa yote ile hawa wanafunika. Epurtele kitu haiko mzuri mbele ya Mungu. Unasikia? Wakati yenye ukiona kosa uko pasteur uko mtumishi, kemele kitu basikia haiko kitu kia mzuri, kinaweza jenga kazi ya Mungu. Zingatia hilo.